Omukoro gwo kwigura hwitajiriya Ankole Farmers muri Katete gwishikirwa kwa bebembezi batari bamwe na bamwe kandi omuhabire harimo na Meya Robert Kachebezi. Aba basimira bari kwebembera sakweji abokusya hiho obuhereza. So today aharipe ninga ahamuntu akatete kozesaje out to rechange akaikanga mu branch wapangije byo guhindura ubwisa washanga utwali abarisa badirira kancire ya fudra wikashara umwebare management ya banka egi nensima kureba ngo tutekatikireho bayega kutusya yi obuhereza. Ankole Farmers and Traders Cooperative Savings and Credit Society Limited ubwa hati ya semyaka 23 eri mu buhereza bwo kubika na no kuguza sente eina mataji 15 n'amahango na no butajo buce bushatu omuri burenge rw'izuba. Office zitwine ezo habwa support onganyenda kusima na management yawe n'aba board abo tinkariye bagabizo tinkabirebere kurwama Ankole Farmers ngebe nkomusa kwezindi abantu bakaba owakafuna kuwalodi ngebe ina percentage nene ngate bakalogisa sule kunako asatu abantu babonye ofisi yange buli lunako mfunamu ensonga za kafuna farmers kuba ziremu yata mova termination baje kutandika sako government the program ya government by the way hata umuntu wena na de bakisho banka oburimo rwabana yenda ndugo baramugambe. Itajeri rigwirwa muri Katete nariza kuyamba abashubuzi n'abatura kugumana babika kandi bakagaruka bakaguza sente nangwa na no kukoresa obuhereza bwa mobile money ubutahendeka. Mukama wawe uworwi aho mugate na customer noriya webitoche eba abantu bakamabiki yo nangwe nukumba ndiya nyowe mukama wanje number 1 no muntu ogo amakuru agagashakwa kuri Stofa Himbisobwe.